Lanturang titiang nyaritayang sane makin usani dosang Wisnu rendohang sabda paro detyo sami nentan presida matur malih. Bendeh sadang ngesil angsa nika musan mireng sabda sang Wisnu sami paro detyo lan dewa nyongko ngundul sahem wonati sami ring bucu sareng semedon tiosan ngerenggang-ngerenggang cidet yo sareng idewu kene neh kene subo idewo detyo sareng sami sampun kadropon kedum berjanji Nah kene dados pertemuan do kedumun bas kadropon ngambil karya kedumun ngererah tirto amerta punika sampun sami para detya makarya muntag mantik ringklang segara sakewala dusing mulihang napi sami sampun
Ratu idenane para bakto maka samisane kari jager puniki. Kadiasa punika persidan tuk titiang midarte yang daging carite dirte amarte. Radia wenta Kadiasa punika persidan tuk titiang aturayah panemaya nyanger pujo wali nirikir mogor wastu wenten malih ungkuran galah titiang pacang aturayah Turmaning mogor wastu sidan tuk titiang ngelanturan malih lanturan carite tinggian tirto amarta saking mau ageng muyakti pengabden manah titiang eri sejeroning titiang sampun sidem midarte yang cerita puniki mogere wastu wenten pikenihipun eri sejeroning sani miragia cerita puniki Tuaning sampun mawas segala ngiring rawuh riki kemanten puputang titiang midarte yang cerita niki maka sejeroning pangarcanan titiang mogor wastu itu sesunang sane melinge riki sugera pupurun limpura ulun siwi persidem iceyang kawruhan kerahayuan kerahajangan rengi dani maka sami pina ke juru sapuh itu bosanane ngatur ngiring puputangan temun cara Santi Om Santi Santi Santi